tuk chu nuam mule Vawiin nun kong Hruaitu tan pathian thu Tunge Mirethei chu ti kan ngai thla ho le do na lalpanin kan in pol na ta na kan lo mang le theu do nia sam number so chang som le pani thu hi lo ngai thla ila o lalpa thola o pathian ikut han lekte Mirethei te chu theihil suang che lalpana thu mal som ro se amen mihring ten kan tong kam tlang lo na Mirethei kan ti te hi khosak harsa chena in tha po nei zo lo sum le pai tlak cham chang nei mi tran puina manga in tung nung te hi kan mi thla alo lang fo thin ome nima sela khir na hi kong rang rang oma economic atanga khir na oma sa khona atanga khir na oma tin sociology so atanga khir na te po om theya kong rang rang in khir na hi om thina ni sumle pai ele bar konga phanglo economically ya hausa te jinga chung ko hlimlo nupakar fello fate dot sual in chung khur room setana hliama om ti sa hausa thla ravari thei an om nok to ani polan Mirethei kavani te lul em ati te chu ala thaviau zoka sumtlak cham lam ani lawa ama nun indu khoplo na lalpata na mi hlang ni a mi tha zok ni chak na atanga lo ir chuak ani zok ma a Mirethei na hi chu rilruwa Mirethei tiela li so soi van ramanta ni sia ati te nun angkha ani Mirethei dik tak chu leilam ho sakna sum le pai te in le lo aram nei lo ni lo pathian ompuina changai lo le tharau thianglim pol na dongai lo tharawati nun lani lo te hi Mirethei ti a pathian thuina sei chu ani thina ni subject tu thu te hi avan thate lul em te ro ain pha niam em mai sia olalpa thola o pathian ikut han lekte Mirethei te chu theihil suang che aril ru hi thani te ro pathian chu thowa Mirethei te lam tang turin akova pathian tran puinangin sakani chu tu tenge Mirethei chu economist te sociologist te Bible khirna te ainang veklo ma se ke ni chuan Bible khirna tangin pathian pol na le ompui na changai lo te hi Mirethei kan ti te chuan ni a wena hian chutiang ang chuan kan din mun te hi in en thia mila poimo in ka ria a ti sathila khosak kharsa te hi Mirethei kan ti ni chuan kan ti sualang I sho nei tu te hi mi van nei an ni mi hausan ni chu kan hretlat apoimo achan chu khovel thil ti aya I shu an thana wangin I sho nei tu te chu mi van nei an ni zok thina ni wena hian tunge Mirethei chu kan ti chuan pathian nei lo tu te Iso Krista ring lo tu te Iso Krista khongai na le apol na tharau thianglim khoi ang tak tak tharau lam nu na miti warna ang chang lo te hi Mirethei an lo ni achan chu an thi nuwa an Mirethei zia an lein thredo na chu wangin chutiang ang mi chu kan yam ti ma ni in fia chunga tharawa hausak na hi kan apoimo le mai ti sathila hausak tumin kan tharau kan ei cher che thina hi atna ni atna apoilu tukani chu wangin voina hian tunge Mirethei chu ti hi ngun takin ingai to nun le te ang lalpan thu kan zatan mal som ro se amen itong trayang lalpa chungnung ber min mangai tu tukina hian tunge Mirethei chu ti inzo na mangin devotion toite kan lok mang ho le ta he thu cha toite mang hian min polin kan nun kong po pin throi le la tharau thianglim min zirtir tu lo ni le sela Vawiin kan nun kong min hruai liang che
min chandam tu kan lalpa isu mingin kan ti le amen lalpan mal som theu cheu ro se ni len num le vek ule